O le evangelia a Mataio, lona mata upu e se fulu maletasi. O le fe awa Yohane ia Yesu, malana tali ia teia. Ua uma ona poloa ia Yesu yona soo i toa se fulu male toa lua. O na maliu ese ailea o ia i lea mea, e awa o atu matala i atu yo lato a ai. Ua langona Yohane i le fale pui pui o ngā ruenga ke riso. O na awina mai ailea e ia ni ona soo se toa lua. Ua fape mai i ate ia. O oe ea le maliu mai. Be mātou te whātali i se tasi. O na tali atu aile o Yesu, ua fape atu i ate i la ua. I nao atu ia o lua. Ma whailo atu ia Yohane o mea no lua whaalongo i ai. Ma va ai i ai. Ua pulanta waso, ma ua sava vali pipili. Ua whaamama ina le pela, ma ua longo tutuli. Ua whatutu ina o e na oti, ma ua folofolo ina fo i le tala le lei i e maatitiva. E manu ia fo i se le tausuai i ate au. Ua lao, o na o ane lea o le launga Yesu i le motu o tangata i a Yohane. Na o tau atu e i le vau e mata mata i ni a. O le u ea ua luluina e le matangi. Pe na o tau o lava e mata mata i ni a. O le tangata ea ua ofu i ofu malulu, fauta, o e ofu i ofu malulu o i le maota o tupu i lantou. A o le a ea na o tau atu e mata mata i ai. O le perofeta ea. E moni, o te whaiatu i ate o tau. E sili lava ia i le perofeta. Awa o ia lea ua tusi mai i ai, whauta, o te awina atu la usavali yo luma. O le na te teu te ua lo wala yo luma. E moni, o te whaiatu i ate o tau. E le i tu mai e na whananau i whawhine se sili a Yohane le papatiso. A o le au pito i titi le malo le langi. E sili lea i ate ia. Na afua mai o na po Yohane le papatiso. Ua o i nei o na po. Ua tau whao ai le malo le langi. O lo ua avea wha malo si foi e i lantou o tau whao. Awa ua vavalo mai le au profeta uma ma le tūla fono. Ua o lava i a Yohane. A whai foi tau te loto i Natalia. O Elia lava lea na tu e sau. O lea ua iai talinga e whalongo ai. I nā whalongo mai ia o ia. O te whatu saina i nia le nei tūpulanga. E tu saia matamaiti wano nofo i malae. Ma vala au atu i alatou au mea. Ua whape atu. Ua mātou whaili atu i ate o tou. Ai tou te lei sa mai. Ua mātou tangi au e i ate o tou. Ai tou te lei tau whaitangi tu i mai. Au wana sau Yohane. E le i ai. E le i inu fo i o ia. O na latou whaiane ai lea. Wa ia te ia le te moni. Ua sau fo i le antali o le tangata. Ua ai o ia mainu. O na latou whaiane ai lea. Whauta. O le tangata ai tele ma le inu waina. O le woa te lona ma e angasala. Ai taua mio tonuina le poto e anatama. O na whaasai atu ai lea o ia i ai. Na whai ai le tele o na vavenga. A wala tau te le i salamo. O i talofa i ate oe kosini. O i talofa i ate oe pete saita. A wā na whaia i tūro ma saitonu o vavenga na whaia i ate o tou. Po ua leva o na lātou salamo. I le ie tāna tala ma le lefu lefu. O lea, o te whaia tuai i ate o tou. E feo lolo tūro ma saitonu i le aso wha masino i ate o tou.
O oe foi Kapanaumi, ua whaea ina e o i le langi, e lafo tu ina o i lalo lama i se oli, a wā ana whaia i so toma o vāvenga ana whaia i ante oe, po ua tu mauia ua o i nei o na pō. O lea foi o te whaia tu ai i ante o tau, e feo lolo le nu o so toma i le aso wha amasino i ante oe. O lea lava i tu aso, ua whetalai antu ai Yesu, ua whape antu, o te whawhetai i ante oe, lo uta maae, lea li o le langi ma le lalo langi. Ina ua e anana ia mea i e popoto ma e atama mai, a ua whaali atu ia mea i tama vale vale. O lea lava, lo uta maae, a wā o loufi na ngalo lava lea. Ua tuina mai mea uma i a te au e lo uta maa. E le ai foi se tasi ua iloa le antalii, ua na o le tamaa. E le ai foi se tasi ua iloa le tamaa, ua na o le antalii. Ma se ua loto le antalii e faali antu i ai. Ia o tau mai i a te au, o tau uma o e tinga ina ma mafatie a venga, o au foi e malolo ai o tau. Ia o tau a moina la wamo, ma ia o tau wha o ao i a te au, a wā o au le anga malu ma le loto mawalalo, o na maua le o tau o le malolonga mo o tau wanganga, a wā e avenga o fie la wamo, o la ua venga foi e mama ia.